Abantu abarukurenga mu 10,000 bamazire emyaka 3 nibahungungwa bwanyuma yo kubingwa ofisi y'enganzi y'ihanga omu itaka rya Bukinda katikara erukushangwa hihi na kampu y'empunja ya Changaro Refugee Settlement Camp omu district ya Kikuube. Aba bakambikira omu itaka ry'omu ishengerokazi wa Kikuube Flora natumanya aho enjara eri hihi kubitira. Bagambire Prime Minister akahandike baruha na stopinga itaka ryabo bareke kurikoreraho. Chonke kyo busasi baturani balirima buli season y'ebicholi. Ni balirima buli season y'ebicholi bondi bafwenja. Julius Twino mchot chairman wa Campeji nagira ngo baferirwa abantu binja habwe mbera mbe barukora bamu. Titugira go mwanya gweno gutuzika gahungu irimbi tuzikaho. Abandi turabazika mu bicweka mu banyabuzare babo bamwe bakazikwa rakayi. Abandi bazikwa rugashari, abandi bazikwa ibicweka za Kagadi n'ibicweka bindi. Abandi bazikwa Bugangayizi. Izembere ziturahangariramo. Bagambye itaka lya Prime Minister akalistopinga kulitekamwe abasuhuki. Saha zino abasuhuki bona bayijuire papura bikwera bwera. Ensonga ya kasatu. Banka gwize kansala iwa abana tibega. Ibwo kwanora abana abayitwani batakwego kisemerererwamo. Era kiro kyarwe bage bari benda kuntera. Abebembezi bekozere mu murimo babashecera taani 5 z'obuhunga okurwa mu Hoima Sugar Limited. Hatutujagaruka yitusere umurundi oha aratwe ibihimba. Hatututanikire naki ngo akira omuntu okunywa obusera. Akira omuntu okuri aho akahunga no nyweraho ikikupu kya chai no byamiraho. Jweri nkalete kitekezo waita radisi mu parliament bali banyisire. Ngambire nti ebibira tukubiyenda baitu ebira birindwa abantu kwanda abantu bakusaba byali kibira. Ngambire muleke tema hakachoka kadito habugoma foresta tukahereza abantu bano abantu po bali banyisire bakagamba ikara hakiri nyine ntekereza nti kakusanga government erebeta cyasa ko bayikiza kugaruka mu Bukinda hakiri eseri itaka irikote iri kubagiyamu erigule riba ejo nayo etahantekereza yani baitu kira kubalekera aho mubona bone kandi muri banya-Uganda. Entara hitaka rya Bukinda na katikaro mu ruka gwa Kasongo mugombora ya Changwari zikatanduka mu mwaka gwa 2013 ubwanyuma y'abakozi mu ofisi y'enganzi y'ihanga kubinga abantu babiri batahirira itaka rya kampu y'empunje ya Changwari Refugee Settlement Camp. Amakuraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto.